Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sige nga raw, badaw. Agan-anad ka Wento yan. Gusto magpadak. Adon taon ti kwartak. Kun adon taon ti pasarabok king ka. Hey! Kaadum ti pasalubong mo kanyak, badaw. Tapno aday pasikat ko kada maribanang kan marikwanang. Why, dandanan ti panagawid ko to yan. Sige nga raw, badaw. Urayat ti panagawid mo. Bye-bye! I love you! Yes! Adun to ti pasalubong ni badung ko kanyak. Ayos! Umapal to kanyak da maribanang kan marikwanang. Marituyang, sa dino tinapanan ni Kabadong. Tabano abulan adi mi nakikita. Wen nga rod, Maray. Napanan na aya. Si Muraut iti gayem na foreigner. Iso ti mangigiya ijay foreigner iti sa dino man apapanan na ijay Pangasinan. Ha? Apay, ammo ni badong mo ti pasikot-sikot ijay Pangasinan. Ta iso ti mangigiya iti dayta a foreigner. Wen nga rod kaano nagbalin agayem na dayta a foreigner. Ay sos, nalaing ni badong kao. Saan nyo atagibas siton? No sumangpag, adun tao ti pasalubong kao. Kas kuma iti anya. Ado Ay, ikan na kaminto Depende No nasaya at kayo kanya, ikan kayaw. Kas kumano pag meriendaan dak iti libre. Libre a merienda? Anya ti makunam, marikwanan. Apay, anya ang merienda ti kayat mo, Marituyang. Dayta kaninaan at tinapay marikwanang. Kalm dayta chocolate drink. Ken nayuna mong itilunggadisa. Ken one try nga itlaw. Tay jumbo Ay, saanan. Kukom laang tapasalubong mo. Saan ko apagtatakunan? Sika maribanang no ilibrem ni Marituyang. Ay, awan kwartak. Sige, kukwam latan ti pasalubong mo, Marituyang. Amangan no dakdakkel pa'y ti gastusak kan ka iti merienda. Ngem iti kunam nga ited mo a pasalubong. Kukom laang ti pasalubong mo, Marituyang. Saan mi apagan anaw? Angel, sa dino tinapanan ni Tata ba daw? Napayadyak magkikita. Di ko alam. Saan ko nakasarsaritan ni pare badong sakbay ang nagpukaw? Sa dino nga tangagpay so tinapanan na. Nag-abroad samay. Pwede. Ay kat, adun to nga ti kwarta na into nagbalik bayan. Siguro Abay ngay, adi tayo nadamdamag, hindi nag-apply. Ang mga noon sekreto na. Sa bagay maranta nang gangila. Nalinay mo't siguro tin napawi. Pag isotiyo umay ko kaanakan, naimas ti si Dan. Ay, rabi imanan. Kat agmay-may sa akmanan. Ay, kailiw ko ni badong kao. Ada tao. Ni nga taba daw. Badaw, adakan. Wentiyeng, idikin. Malaw may ka, umunod ka. Sapay na gano tawit now. Iditipis silibing kikingke, tiyeng. Apayakas tati saom. Naataki ka kaday? Uno adda ka din dipring sa ti dilam. Uno amangan mag no adan dipring sa ti utag mau badaw. Iso akas taitan ti panagbalbalikas mau. Imem tiyeng. In serenade ti gimke. Ngigsi iti isling. Anya, insuro na katigay mo nga agsaw iti islang? Islang nga rodeta saom? Wen, tiyeng. Kasta ti islang? Islang dayta? Hey, nibinigit. Nabannog ka? Malagi na nakangaraw. Ay, nagado ti awit mo ba daw?
badong. Nagilag ka mula tadi tasupan. Nagurukan. Maturog ka lang arudeng. Tamo ka nabanog ka. Takal-kalak man dagiti insangpad mo. Kita dagiti pasalubong mo. Nagtiti ka pa. Apag iso ang nagtimplaak. Nalamag, iso nga kapikan. Anya ngay kano dagita pasalubong nga isang mo ba daw? Bagaw, asayn, tuyaw, pusit, sukati, lukaw, bawang, sibuyas, kanarmang. Kundi pasalubong ka pa'y mga raod no kastamulaan. Di orayawan. Gemen ke, tide. Hindi gidi reklimin. Ay gati ko nam. Agsao ka man itilimpyaw. Hawl ba daw? Di ka mangibabay na. Saan akas tati pa nagsasaom di tarwar? Agsao ka itilimpyaw. Di mo ipakat pa islang kampay idi asaom. Di ka mangibabay. Rimuirik milingin. Ditikin. Hay ba daw? Di ka pumanaw. Agsarsari tatapay lang. Di ka pa'y katagyaman taada pasalubong mo. Wen nga rod imbag lang nga abastuyo. Jak kaya tikas jay apasalubong. Jay kumamot imported Amangan mo't no inikantay gayem na a foreigner iti dollar. Ay wen nga agpaysaw maray. Awam mo imbagbagan Alakit din marituyang. Ingka mga la iti pusit mo. Tapara mananda kami. Wen maray, uray gatangak no isaw. Uray siyak gatangak latan, maray. Ay katunda. Ngam saan kon apabayadan. Ikang kayulatan iti pangramanan nyaw. Kwirig! Kwirig! Umiigmin! Ha? Pare ba dong? Weng! Shit! Handa ka di matilaw mo kay ni Tata Badang. Ada. Agkisiw samat. Ay, Tata Badang, kumusta kan? Nabaya ka di ka nakitkita. Napnapan ang paray. Simritik itigim kyung imirikiri. Iso akas tatisam. Tasimurot kay tigayan mo nga Amerikanaw. Istingirig! Kwirig! Agis lang ka iti kunam. Nagdila ka dahi taga-aramidan. Pare ba dong? No litra di pa nagbalikas mo. Ay, no siyak ba? Liter A. Denggam. Para badag. Nagalas taas lang ma. Agraraman ka nga agas lang. Sige! Tinigilis tisling Sige tigirimin. Sarmay, no litra ikan ka, Tata Badang. Kat litra amat kanya ang kalinteng. Sarmay, litra O. Aw, tingnan niya. Sige. Do kayo do. Ugrurumon kayo. Sus. Ugun luluong kayo nga uguslong. Naa. Nee. Mudong ko yung ungkol. Kuslog bulo do to nukustoy ti punugso Mayat. Kurad. Mayat takas ta pa nagsaam. Nagpantas. Nigilis! Mayat para badang. Agkakan na awatan tayamat gayam. Angay, kung di islang ni Tata Badang, saan mo takas di islang? Trip na di bayam. Unay ni Tata Badang. Sa bagay, awan mo takas na. Uy, awan dakas na. Uray kas dati pa nagbalbalikas na. Tawan mo't madingar aramidin Saan nga ta marigatan tingiwat na nuagsaw? Marigatan nunusan, awan bibiyang mo. Bye-bye amlatan. Awan bibiyang tayo. Nang runa, ta saan mo't ada tayo, timang pakpakan kan kwa na. No nga do ti manguyaw kan kwa na. Saan ta naparikot dita? Kasta nga ruti kayat napanagsaw. Di bayam, ta day tati pakaragsakan na.
Kasta ti panagsao ni Kabadong. Saan pa'y nga mingain may dito tersinak ka? Iso adyak pa'y nakasarita. Ay, uray siyak, Mare. Ang kasta tinakunakanyak ni Inteng. Islang a litra I kano ti panagsao ni Pare Badong. Kasano na ita? Kastoy, Mare. Denggam taikan ka iti sample. Nagpintis ken Mary Queening. Napintasa? Naawatam gayam, Mare. Kasta nga agsao ni Kabadong. Apay kanumat? Insuro nga rod kanu tay gayam na a foreigner nga agis lang. Kasta ayat islang? Ayun na yan ni Kabadong, takas lagraraman. Kasta nga rod ti islang ni Kabadong. Angam kuna ni Inteng, awan parikot iti dayta. Anya kumakay ti parikot iti dayta. Kasta nga rod ti kayat na. Angam, saan nga ta amabain akas jay ti panagsauna? Adaken ko na daytan Ay, marikwanang. Dataman mo ti agis lang. Tuladen taman ti islang ni Pare Badong. Ay, Mare. Gimiting kamitan iti lekek. Isiin, Mary. Imiting at itilekem. Lingganisa kan itleg. Ay, ano yan? Mayat, Mare. Kastuyan ti panagsauta. Ay, mayet itilege. Anyan. Good morning, Pare Badong. Nakatugaw ka mat dito'y paraangan yaw. Igpipiinitik, piri. Ipikidi. Ha? Nay, agpiwis ka matan, pare. Igpiwis mi tisisimin, piri. Isling tisik, piri. Ay, inka nagpa-doktor, pare. Ang mga nuwadan diferensya tadilam. Wano saan? Ang mga nuwag mauyong kan. Sige, ditakan. Ay, delikado. Ay, awaran. Ag mauyong san ni Pare Badong. Ni Badong kumuteng ti pagsasaritaan dagiti kabarangayan, Maray. Kat, anya ngay nga raw, isumot nga raw ti istaring ita. Agasam ngay nga may takon di islang. Dayjay tumot abadaong, taipilit na ti kasjay asauna. Siyak ti mababain. Bayam kadilatan, Maray. Total, awan mat madingar aramiden na itipada na tao. Ngam mababain na nga rudaon, ibagbagada nga graraman. Naimbag ko man no saan amaidanon kanyak dagiti sasawon dakin di Badong. Siyempre, masaktanak mat Maray. Taasawa laka nga rod ni Badong. Maawatan ka, Maray. Mala, kasarita manan ni Badong mo. Ibaga masaanan nga gis islang. Ibagbagada pa ikit din nga aguyong. Un nga rod, Maray. Hay, marurudak ka dagita tao. Ako namlan asino da. Ay nga saan mo idan nga ikan kanaw, Maray? Marurudak nga main, Maray. Ti solusyon dita, ibagam ka ni Kabadong, tasaanan nga agis islang. Tasarsarita, undan itiliklikodan na, nga uray si kapayon kat mairamraman. Un nga rod, Maray. Bayam, kasaritak manan ni Badong ka. Nangag mo ka day timbagak Badong. Adikan kundi islang ta nakababay na. Nangag mo ka di dyan bagak Badong. Maawatam ka day Badong. Nangag mo ka di dyan bagak Badong. Kayak mo ka day tapigpig sa akpay tagsaw. Di kinigsisi, tiyeng. Inigay. Nita. Inigay mo rin. Tibis kami ng tiyeng. Di ka kadipay aglimpyaw Badong. Ayan nantay irgan ditaon. Ergan? Anya. Limpyo kan. Ay, wato yan. Limpyo account. Limpyo account. Ay, wait paray. Ay, nagnervyosa. Isuatin marayag. Nagkamangak dito balayap.
Ay, apay ngay pare. Ay, apay ang nagdanag ka, pare Badong. Kitno ka matin nakmitin ni ti Ergan. Ergan? Uwan maray. Ay, apay ngamin aya. Kuna na nga glimpyo ka naon. Asaan akong nga islang. Ha? Uwinan niya. Nagsublimot ton tinormal a panagsaom, pare Badong. Nanay, apay ngay abinaliwam ti panagsaom pare. Kino nagmayat ti islang mo. Mayat paray. Nagmayat to pay. Kanan niya ko matiparikot ni tuyang mo ngay. No, agis lang ka. Mangibabay na ka no pare. Ay, kasano nga men? Ibagbagadan nga agmauyong ka, pare. Ay, nusak paray. Awan parikot ti panagislang mo. Di ora itong palbiag mo nga islang ka. Man ano ngay ko ba? Pare. Amom, pare Badong, mabain ngamin ni Marituyang. Gapo ta ibagbaga dagiti tao nga agraraman ka. Ken agmauyong kan. Ay, dagita kami atataaw. Saan atibiyag na ti pakibiyangan da? Andiyan pakasit nanda ka ni pare Badong ka. Awan mat parikot nga ure agislang islang. Oh. Ay, kasanon nga itirik na ni Marituyang. Iso ti mababain. Ay, awan mo la tirumbang pagbainan na. Ala, pare Badong, nasaya at matno inormal mon ti panagsaom. Di kan kundi islang, tapno agkin naawatan kayo kan ni Marituyang. Kapanam, Tata Badong. Ay, agawid akong guaraw. Nay. Sika ngay. Kapanam. Saanan nga islang ti saom? Ay, sanay. Namiris ko, may mayat mood lang no normal. Kin marigata na. Nukas ta nga islang ako araw. Unya raw, kasla kag piways. Kin pakaibabay na magayam ti panag-islang ka. Nituyang ka, tiadada mababay. Ibagbagada nga rod ang atake kan, Tata Badong. Ibagbagada pa nga agraraman ka. Saan laday ta? Ado pa iti bagbagada. Ay, unya raw. Kat may mayat mo't lang magsao ka iti normal. Nalaklaka ti agbalikas. Ngamin, no kundi islang ka. Kasla ka abnormal. Uwan ko araw. Normalan, ti panagsaop. Saan ako, ngagisislang. Umay kan tamangan ta Badong. Naimas ti sidaan ta. Bulong ti kamutay, ken tinuno at tilapia. Na, nagimasin tuya. Una, at damot tay pasalubong ko abugoong apangisaw-sawan ta. Ay, kito na, nagimasin. Nasaya at tasaan kan akun di islang, Badaw. Wait, saan ito yan? Ang mga may paturong mo kanyak ti Ergan, dili ka daw. Nasaya at nulimpyon ti saom. Taamok lang amarigatan ka nga agsaaw no kundi islang ka. Kun ado ti manguyaw kun ka. Wait, saan na maulay? Kun jak kayat nga gungungit ka pa'y. Nasaya at Matay, no gungungit ka to yan. Agkuraray tamuging maw. Kastra, nasaya at taamom apanunutan day ta. Iti kasta, agkinawatan ta. Manipo dita, agkinaawatan tan, to yan. Alang aruday, ingagawon tamangan tan. Nakasaganan tilamisaan ba daw? Intamanganaw! Ay, Tata Badong, di ka ngaminin kundis lang, tasaan ka mat a foreigner. Ala, ituloy yung tagkin kinaawatan kininanatoyang. Tapno naragsaklat ta, tibyak yun. Ala, sige! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Ay, nagrigat tibiyag anya, Kapitan. Ay, wan nga rod maray. Ngumingi na matanda iti gagatangan. Awan pa'y maigatangan iti paypay. Guri ka. Ay, inruar mo mo day ta sagsasangaribo iti busam. Natapagpaypay na. Ay. Paypayan ka, Kapitan. Kayat mau. Sige. Pay napadasan tinapaypayan iti takwar. Aw, anya ti makunam, Kapitan. Mayat ka di mulaan ti mapaypayan iti kwarta. Guri ka. Uy, dalam lamiis ngem aircon Naktangan akon amang paypaypay kan ka, Kapitan. Malaibati kun dito'y rabaw ti labisaan da ti kwarta. Tasikan ti agpaypay. Maray. Talagang ibatin ti kwarta? Kawan, kwarta mo, Kapitan. Imbag lang adda pagpaypay mo, numapudotan ka. Nagswerte akon amay kan iti kwarta. Ta pagpaypay ko pay. Anya kay tuya. Intend mo, kundi pare intend, di kwarta. Ay, katuan kasta unay ti isem na. No kasta, mabalintalatan nga aramidin ti kay kata. Wen, agayab kan kadagiti mayat nga agsugal. Tagsusugal tayaw. Masapul pa ay ang agayab. Kit nagaduda nga guruuray. Ay, kat bayadan tapay mo't ani, Kapitan. Tapno awan to ti agunget-unget kan mangiparay. Ay, kung namadla nun nataknang opisyal, mabayadan magdayat. Anday, nakita ka ba't niya ang galijay ruwar ngagbilbilang iti kwarta? Ay, jay honorarium na siguro ti bilbilangan na. Di nang amin kayat amaksayan iti uray 5. Honorarium na nga taday jay. Kat no nagadumot sagsasangaribaw. Sagsasangaribo, kunam. Unantay, nagadaw. Ayan ni Uncle Mau. Adabay lang iti ruwaraw. Kita namin na anday. Nakadumog ngagbilbilang. Ay, ayabak man. Enteng! Umunag kan Kaslawan nang nagnanday. Agbilbilang matlata. Kasano aya ka ado ti bilbilangan na. Ta saan nakpayan adengdenggan ang mga ayab ken kuana. Enteng, apay aya nga itakalaeng nga umunag. Ada nga rod inasikasok iti barangay hall. Ket no nagbayag ka ijerwar ang nagbilbilang, ay no anya lakit di aja binilbilang mo. Ekwa, binilang ko ti ramay ko. Ramay mo, wano kwarta ti binilang mo. Ramay ko. Ket no ko na ni kwarog a kwarta ka no di binilang mo. Pangalak nga iti kwarta. Sagsasangaribo ka no. Patpatsim ni kwarog. Amuna ayaday ta, tagkita iti kwarta. Uray ordinaryo a papel, ibaga na a kwarta. Ay, mapanak man, ijay tersena ni Marikuanang. Inkan makiistorya ka uray agmalmal ijay. Apay, sa dino ti papanandag ita tattao amagmag na, Maray. Di ta balay da kabadong ken marituyang. Nagadudan? Apay, anya ti adda di taaya? Adda mangibagbaga a birthday ni marituyang. Nga madamot mangibagbaga a birthday ni kabadong. Silsilibraran da ay ati birthday da. Apay ngay asaan da ta nga inimbitaran. Kunak ano inimbitaran na ka ni marituyang. Di na kamot inimbitaran? Damagak tuman ka ni marituyang no may gumatag. Kita Mare. Saan met at taga barangay kabildatan dagita mapandita balayda? Inawis na dagiti taga sabali a barangay. Ngam data ako marina di na pay inawis. Wen nga rod Apay ngay akas tamutan ni Marituyang. Kasla saan natamot ako maray. Apay atuman atanaw ka dita, kwaraw. Una, tanagado ti tao dito balayaw. Kit umay ka dito
Aray aya. Anya ti adda dito balayo aya. Ay, kat umunag ka, tapno maamuan. Ur-urayan nak ni Uncle Gaw. Adda pang ibaunan na kanya. Ay, bayam day tang uncle mo, umay kakiday. Mabitak lang dito balayo Wait, mabit ka lang. Apay, saan ka amas daaw, inteng? Apay ko maamas daawak. Nagadaw ti tao di tabalay da marituyang kan paribadong. Kat bayam Apay, dakis aya. Kat ingkamot kitaan ano apay. Ay, ag-birthday siguro. Kat, saan ka nga ron amapan maki-birthday? Mabainak. Ay, amumot managbabainak. Ay, apay nga ta ay ang agpaiso. Nga ado ti tao di tabalay da. Anya timakunam ko araw. Mayat mo't lang. Mayat gayam ti makisugal tata ba daw? Kay, nangabak ka, saan ka day? Wingaraw. Addam kwartak apag chicks kaw. Isungag subli kan tumanan na makisugal. Mabaling agsubli ako manay. Ay, kito na. Uray pa subli-subli ka, mabaling lata. Ang kasanungay numamuan ni Uncle Gaw, makisugsugala. Di mo ngamin ibagbaga. Sa bagay. Di ka lata nagtagtagaray. Tasyak, yak mo agtagtagaray. Wain tata ba daw? Dahita tinas kang ngaramidon ta. Inton bigat umay kan tumanay, ta sigurado ang mga abak kan tumanay. Anya ti makunam mar. Tao may gumatgatang itilakom dagiti tattao ngam umay di tabalay. Ay nagmayat maray. Nagado ti naglakwak itangal daw. Ibabaon ko ngamin ida nga umay da gumatang dito itirsinam. Anya ayat aramiden dagita atat tao di tabalayaw. Agsusugal da. Ha? Ay sus. Agsusugal da? Wan mare. Anong di mo ibagbagay ti sabali Kasano numaamuan da ito ini kapitan? Sapay kaguran ni kapitan ti sugal dito barangay. Oho, nagkunamot kan kakaguran na. Ibaw bawal na ti anyaman a klase ti sugal. Idi aday ta, ngam saan itan. Kasano asaan na nga ibawal ita, maray? Di mo ibagbagay ti sabali amaray. Binayada ko ni kapitan. Ha? Anya? Binayadam ni kapitan? Wan maray, sagsasangaribo timbayad ko kinkwana. Ipakpakita mo't dagita sa nga pulo aramay mo, sa mo pa'y binaliktad. Kasta kadakul timbayad ko kini kapitan. Ay nagdakulan. Una, isong aguli mo kalatan maray. Tapi nalubusan ni kapitan ti sugal iti barangay kabildatan. Ay, jak amuray ta. Nagbabayad ka, yam ni kapitan. 4, 5, 6, 7, 8. Parog! Nay, anyo day tabilbilangam. Ay, jak amo nga da kagayam di tanday. Kwartan samot day tabilbilangam. Sanan tay? Dayamat kwarta. Kasla nang kupay nga imbagam nga ado ti kwarta. Ay, ning bagbaga kakastan tay. Nene. Ado man ti mapan ata o di tabalay da marituyan. Ay, mayat ti mapanditan tay. Tapay mag. Basta, nagmayat, nagragsa. Paray, Apay paray. anya di madamdamag ka. Nga anya. Agpaspasugal ka kanumot iji balayo. Kwartan paray. Ay, manuday tayo. Ay, kat bilangam ang abay. Ay na. 5,000? Agreklamo ka pa ilaay. Paray, apay, puno ngagpaspasugal kayo? Nayaw na ko. Aguli mo ka. Ay, na. Ninayo na mo na. Ito na. Aguli mo ka. Awanin ti mangag ko sa uma. Sige, aguli makakop. Agawi kan paray. Tagawi na mo tayo. Wan maray, agsusugal da di tabalay da marito yang kan kabadong. Anya.
Saan ka di abawal dito barangay ti agsugal? Saan ka nun abawal ita? Saan nun abawal? Isukan no ti imbaga ni Kapitan. Na, mapan ko man met nga rod padasan. Ay, mapan ka Barang mga baka. Ay, no mga bakak, umay kumutlang igatang dito'y tersenam. Ay, katuan Ay, mayat day tangarami daw. Hey, nanayunan man ti kwartak. Ayos. Bilbilang ka man ni ti kwarta, Mangkay. Ay, shh. Di mo ibagbagakan ni Antem. Tapno saan adumawat. Napay ko mga ibagak. Amumutan ni Antem. Naglaing adumawat iti kwarta na dyan. Unang kail, amaw. Sekreto tala nga adot ti kwarta ka. Unang kail, jak ibagbagay ti sa balay. Kita man maray, nangabak ka. Adamit gayam swertek iti sugal. Isu nga agsublikan tumanun intun bigat. Ay win sapsapaak alep pasen dagiti trabaho iti balay. Tapno masapaak nga umay. Ay, apay nasken aya nga ibagam kin ni Kapitan ang makisugsugal ka. Apay ko mga ibagak ngay. Ang di mo ibagbagakon kwa na maray. Wun maray, sikreto taday ta. Mayat gayam tiyadda sugalan na diti barangay, maray. Ketuan. Kita umanta na nga baka. Wun. Iso nga agsubli akto manen inton bigat. Ay, kagumatang ka nga ruden Ay wun mare. Mabit lang Tairuwar ko na ito lista kadagiti nasken agatangan. Basit sa laang matay tayin listam. Naynayunam ata adumat ti kwartam. Ay, apay. Papanambanang. Ay kat iti ayan dagiti kukumarik Na, agmalmalam ka ijay Ado nga ruti pag-iistoryaan, May. Ay, naguri ka. Anya day ta nakasupot nga igamaw. Ay kwa. Inutang ko da ito, iti tersenan ni Marikwanan. Imutang ka manin? Ay katuan awan nga ron kwartak. Di nakmat ikan. Naa. Ay, anya nga iti maitad kukin ka. Iso nga rod nga imutang akon. Ikagluto. Inton bigat, rumarak manan masapak arumar. Iso masapak kamot nga agreeng. Tapno masapak mo't amalpas kadagiti trabaho dito balay. Amom ka din, no sa dino ti papapanan ni Antim Abanang, kwaraw. Saan ang kail? Kan ures ka. No kasapulan, kan birukan ka, awan ka. Apay, papapanaman. Nagdaklang mo ti paradaan, May. Awan ka ijay. Umay ka birukan. Mapanak agar-aram ang kail. Agar-aram ka dyan. Ay, ibagam, tapno saan ka birukan. Uray ni Antim, kat birukan. Ay na, marituyan. Nagaduman dagiti makisugal di tabalayaw. Kaya't nasawan. Adumo ti umay gumatang dito'y tersina, maray. Ibaon mo ida diti tersina, kwan. Kawan magkastater aramido. Ngam adala ang amakkaw, maray. Kasano numaamon ni Kapitan nga oray ni Maribanang kat mapanmutan nga agsugal di tabalayaw. Maamon na ano ibagam. Ay, ijak ibagbaga, maray. Uray ni Kwarog, mapanmut makisugsugal. Agsangsangudan to, bay ni ante nang agsugal. Kano ko namot abinayadan yun ni Kapitan. Katwan, saan laang agtagtagari ni Kapitan? Ngam ado ti kwarta na day jay. Samot ko arog di makisugsugal ijayan da pari ba daw? Ay, iso siguro Kapitan. Kasango na pa ni Banang. Ay, kasta aya, Kapitan. Ay, nasursuron ni Banang ti agsugal Kagbay amon Imbagla aliw-liwa na mahut.
Pati ka nakakit na suro ng tagsugal. Mga abak da nga may, kapitan. Ah. Kan may sa, impalubos mo matanday tasugalan. Anya? Ay na, saan kan nga agin di ammo, kapitan. Taimbaga amin ni Marito yang kanyak no manuadaras da ka nga inikan iti kwarta. Namuham dayta. Ay, naigalis lang ti dilan ni Marito yang. Ay, ina kaya banda ko arugan ba na? Ay, saan mo batan nga ipasardang deta sugalan, kapitan? Taimbagla aman na yunan mo ti paglakwak dito tersina. Ay, saan? Iparit ko. Binayadan da kalagarodan, iparit mo pa ilaan. Aray, di naklapdan. Ta umay ko ay banda ko arugan ba na? Umay mo ayaban kit madabada pa lang ang makisugsugay. Nasken ama isardeng daytoy asugalan, pare. Ay, di ka man nagsaoy ti kasta pare. Binayadan ka mo, Teng. Manungad yung bayad may kinituyan ka. Amangan mo, no kaya't mo pa anayunan may pare. Ay, saan? Isublik amin, dagitin interview kanya. Ibaglakit din ta, jak pa'y kiniskis sayan apulos. Sa anak mo't nga umay agpalastog, kapitan. Talaga lang awan ti maigatang ko iti pay-pay. Ay, di mo man ipay-papay-pay kanyak dayta kwartam. Didak maala iti kwarta-kwarta dita. Anya kamutin, kapitan. Awatim ka din dayto itid kuken ka. Ay, saan mabalin ko naknay? Irugiyo man ang ti agsugal. Ta siya kun amis mo ti agayam iti pulis amang tiliw kada kayaw. Agunget kamutin, kapitan. Talaga nga agungetak. Noy bagak bawal. Bawal! Kasta kapitan. Nasken lang atak daram ti saom kasi kakat ngarod ti kapitan. Ala sige! Didang tinagkipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Anything. Marikuanhang, nadlaw mo ka day. Saanan apumampansin ni Marituyang? Ne, kunak no syakla ang tinakadlaw iti day tamaray. Ide, tunggal lumabas ni Marituyang ijay balay. Kasta unay ti isem na. Katuray mo dito tersinak maray. Uray lagpay payapay akas la kandidato nga agkampanya. Angem ita, no lumabas ijay balay may. Saan pa yan atumalyaw, uray no ayaban? Awan siguro ti masapol na, iso akasta. Siguro Kasta na mo day ta ako maritakad. No awan masapol na, kasla saan natang amamaw. Ay, nawadwad siguro ti kwartada ita kan ni pari badong. May kagluganan dito yung tricycle ka, una na to yan. Ay, diyak kaya taglugan dita tricycle mong aglatlatay kwaraw. Unay matan ti pananguyaw mo iti tricycle ka. Sigud mat adito iti paglugluganam no, agpaili ka. Saan itan? Ti kayat ko apagluganan, jay baro at tricycle. Iso nga urayak alumabas jay baro at tricycle, jay napintas. Naman pa'y apulos na pasahiros ka. Kasano nga damayat nga glugan dita tricycle mau ke nakadadaan. So kataman nga may nakaamamak na glugan ay. Una yan, nagsakit matan ti pa nagsasaom na natuyang. Anya day tawit mo, kabadong. Ay, tinapay.
Kita mamaray at tinapay. Ang damagan pa lang, may. Nang gatangam ngay. Ijay banger at tersina, maray. Punay ka magtaon. Apay nga ijay pa'y tinaggatangam kat nakalukat mo titirsinak ang mabalin mo apaggatangan. Kaya kat ko ijay nangingina tersina, maray. Nangingina? Puro amin saglala ka, lagi talakom. Saan magngarod na imas? Kita ay man lagi tilakom at tinapay. Nagmamagada, kaslawan ramaramanda. Ipanginak man lang nga dagiti lakaw. Ay nadandan ngawan gumatang, naramidam dayta. Saan na kan apampansinan ni Kumarim Atuyang? Ay saan nga ruden? Jak ammo no apay. Idin to tawan ba't ammo kabasol ko kan kuwana. Ino agdinamag dito'y barangay nga ado kano ti kwartada kan ni Paribadaw. Oh, Isumot lagayam kawan ba? Didamam mo dagiti gagayam da. No ada ti kwartada. Pudno gayam ja imbaga ni Marikuanang. No adan to kasapulan da kadatayaw. Isudan to ti umuna nga umasidag. Nagmadimatan ti ugali da. Di yung tultuladan da giday. Talaga asaan anasayaan. Yan yung kalgawan tay. Adda ijay barangay hall. Apay? Ipulong ko kumanina na tuyang. Nagsakit yung bagbagana kanya. Anya dagita nga imbagbaganaken kaya. Saan na kanwa kaya taglugan iti tricycle ka? Tanagdaan ka naglatlati pay. Pudnumot kit di Anggam saan arumbeng nga ibagana daytaken ka. Nagsakit tinakam kawan tay. Ala, bye-bye amon. Inton maminsan, saan munton nga iluglugan ni Nanam Atuyang. Talaga sanay, nurag pakpakasi kanyak. Ay, imadula ang ti kwartada nga agasawa. Kas jayan ti ugali da. Ha? Ado ti kwartada ko naman tay? Isumot ti imbaga ni uncle mo. Ay, iso siguro akan na yun da ngagpailay. Ne. Anya ngay nga ta ti araramidan da ijay ilay. Napandan sa makisugsugal. Kasta gayam. Kunada ka na yun da kano ang mga abak. Isumot lagayam Ijay kano ilay ti pakisugalan da. Ta iparparit ni Uncle ti sugal dito'y barangay. Marituyang, apay anak katakder ka dita sango ti tersinak. Apay, dakals, iparit mau. Saan mitkit de? Taide. Numapan ka dita, agtugtugaw ka. Ngam ita, nakatakder ka taon. No makita dakdag iti tattao anak katugaw dita sangwanan ti tersinam, panunutin da gumatangak iti lakaw. Kat maan ano ko mano panunutan dati kasta. Mapanak ag syap-syapingan ijay ilay, maray. Kasta aya? Pagan anok ngay ti gumatang dita lakaw. Apay, di mon malagip maray, nga dito tinagut-utangam iday. Apay, di mo mat malagip, maray, anak kabayad akaw. Amok maray. Urayat ni badung kaw, tamapan kami ag shopping. Mapan kayo laeng No apay naglawaan dita paradaan apagurayam. Dito'y paisango ti tersinak tinapili mapagurayan. Ay, urayan niya pa'y tibagbagam sa anak agumatang di talakom anak katap-tapaw. Houston! Di mon uyawan dagiti lakok. Amom nga igit ti kalsada na iti tersinak. Kat siyempre, talaga natapok Itay-tapay nga, gururay ti pagluganan tangag paili. Apay nga, ngawan bala mauray tayo. Kun nga raw, apay, napanan dagita at tricycle. Agsusugal da, isungawan da. Kag, anya nga iti pagluganan dagiti pasahiraos. Dayjay nga, tricycle. Ayan na. Dayjay nakaparada, iti paradaan Kuno di tricycle ni Kwarog dayta. Isumay. Ay saus, diyak kayat apagluganan dayta nakadadaan at tricycle. Kiti sulaang may tiyada. Malaksi da, no kayat mo apagpagnay. Kakaiso na nga ado ti kwartak.
Day taki din nagdaan ti pagluganak, ha? Makamukha nga ron nga guray itinapinta sa tricycle. At dabaro at tricycle ang nagluganak edi na minsan ngal daw. Nakapilpili kan to mga militar. Ay di siyempre, adugayam ti kortak. Aduang ang tricycle lang mo ti kabala mabayadan na pagluganan. Ay, no ada ko maeroplano. Di isaw ti arkilal kapag luganak ngagpailay. Anya? Ay, sugal gayam, ha? Bayam aditada iling agsusugal. Kanayon ka no ang mga bak ni nanatuyang, Angkyle. Nasayat ano kasta? Gamawan bibiyang ko. Basta saan adito'y masakopak a barangay ti pagsusugalan da. Nawayata nga bingagsugal diyang ilay. Jakla amaw. Nukasan no ti dusa dagiti matiliwan nga agsugal ita. Nadagdagsan siguro ati do sa diyang ilay. Siguro Kasano ngay no matiliw ni nanatuyang. Maka mo damutin ano matiliw da. Aw, makitang ba daw? Nangabakak manaw. Ay, naglaing ka talaga tuya. Kunakan ka. Daytoy sugal ti paglaing ha. Kahit umay kanto manin makisugal. Kituan na. Dayta talaga ti planok nga ramidon. Ay, kahit suportaran ka lata. Anya ti makunam ba daw? Mabalintangatan ti gumatang iti eroplano a pagluganan tangag pailay. Ay, dakalunay da tara pa mong aeroplano. Helicopter nga raw tabas-basay. No helicopter, may. Sino nga tag-drive? Yak may amaw tag-drive iti helicopter. Ay, wanan niya. Mabuti nga tupay nga aglugan iti helicopter. Ay, sabagay, uray siya. Mabuti nga mutlaang aglugan iti helicopter. Tuya, apay nga dalalaki dito likodan. Anya? Kita ba? Kultap, Tetoy. Kultap. Nakatutuking ka dito paltog na tuya. Apay nga hold upon da kami butan. Nang kung ano ti kwartayo. Ala, yawat yo amin na kwartayo. No kayat yo pa itagbiag itinapaot. Padong, hanya nga taramidan tan. Ay, katitad mo amin din na. Tapno agbiag tapay itinapaot. Enteng, nadamag mo ka din dyan na pasama ka na pari ba dong kan marito yan? Di pa nakisugsugal da iji ili? Saan? Jay pan naka-hold up da. Ha! Ay kunakun kat ama pasamak da ita. Kasano ka naglastog da mo ngamin? Ay, kinimos da kano amin jay kwartada. Awan imbati da ultimo 5. Agnakam na siguro. Ay, kaasi damot Naglastog dan tumit. Naparam magdapay ko nam Ay, kasano pa iti panagbiag da ita. Taawanan ti kwartada. Kapitan, asino ti akin tricycle dayta stainless sa tricycle? Nakasilsilang. Ay na, permi pa imot ang makasisirap. Sa paimpating nga na. Kaya na nga ipasikat ata, baro ti tricycle na. Akin ko aya. Di kwarog akaan nakaka. Ay, so daytan, jay ibagbagada abaraw at tricycle na. Kasano kat inuyaw da marito yang kan pari badong. Iso api na baronan Ay, ka nasaya at no kasta kat padasa mataglugan. Ewan man, kapitan. Ay, kwarog! Kadhak dito yung Angkyle. Itulod mo ni kagawad ije na. Wanang Angkyle. Saan mo na pagbayadan? Ay, nagsaya atan no kasta. Nagmayatan ti aglugan dito tricycle mo, kwaraw. Ay, libre pay. Ang santo na libre itong sumaruno kagawad. Agbayad aktaon inton sumarunaw. Awan ton ti manguyaw dito yung tricycle ka, takabarbaro amin Nakita ka din ni Marituyang. Dakto pa'y nakitkita ni nanatuyang. Ay, uray siya. Sipod na hold up da kandi ka ba dong? Saan dan arimrimwar iji balayda? Mabaindan Ay, rumwardan to dagi jay. Isan dakot amabisinanan. Dakto'y dakayat nga ilugan dito yung tricycle ka. Tasinaktan da tiriknam. Ay, pero niya, danda niya kagsangit ide. No saan da kumaana lastog? Saan da kumaana hold up?
Marituyang, itay kapay alabas ni tasangwan na titersinak. Apay aya. Ay, nadlaw na kun maray. Agsubli-subli ka, Maut. Ibaga mano gumatang ka. Umayak la bumulod, maray. Amo nakitan nga sitgan na. Ideado ti kwartam, malaksid nga uyawom dagiti lakok. Di mo pa'y kaya ti gumatang. Idi day ta, maray. Kat ita, anya ti masapul mo. Adda sardinas ken bagas alakom, maray. Kat adda Umbutangak man nga rod. Kano dya kaya ngay? Ay unay kamutan no kasta, maray. Kaslasan tanga gayom. Ijay kaayan ni Maribana nga umutang. Saan aditi tersinak? Anya nga tano ireklamo ka ken ni kapitan. Ay mapan ka laang agreklamo. Apay ti kunam, kabutang ka. Maribanang, kumusta kan? Day, si kamot day tamaray. Nagmayatan ti panagisam mo. Kan, apay day taigam mo agarapon. Tumay kalaing magkumustaan. Ay, awan ti bugoong may. Imbaga kaya abugoong ti umay ko dawatin. Ay, amuklatan, Marituyang. Basta nakaigam ka iti garapon nga umay dito'y balay may, umay ka dumawat iti bugoong. Adda, maray? Awan nga rod. Ay, agawid ak nga rodin. Awan, maray. Ay, idi kawadwadan nyo sa anak ngam mo. Itataawanan kayon, umay kan dumawat kanya. Kapitan. Apay, naggapuam. Di tabalayaw. Dumawat ako malaang iti bugoong. Ngam ko namat ni Maribanang awan ka na. Ha? Kano nagado? Kuna nang awan. Ay, kaasi kami ba't kinibadong ko, kapitan? Awanan ti gagayim ay. Awanan ti mga asi kada kamay. Di kagsaw iti kasta, maray. Amumot din na pasabak kada kami kinibadong ko, kapitan. Ewan nga ron. Nalastog kayo ngamin. Isuan, hold up kayo. Saan kami nga aglaslastog ita, kapitan? Nagbalbaliw kamay. Kasaritak to ni Banang. Mabalin ka day, akasaritam uray ni Marikuan ang kapitan. Dinak ngamin kayat apautangan. Sige, kasaritak to ida. Ket no naglastog da idi dagita nga agasawa. Ita, ibagam kanyak anas ken ngagbalinak anasaya at kadakwada. Ketun di ka lamasyan. Kano gagayem tayo ida. Ket, anya ti kayat mo, padawata kiti bugong ni Marituyang. Wala. Winan, ikakon no kasta ti kayat mo. Ay nagbalbaliw dan. Iswa, pakawanan tayo ida. No andaman nagbasulan da, pakawanan tayo. Kasta tinasaya nga kakabaranggayan. Nakitak mo't anapan ka dita balay da Marituyang kan kabadong maray. Wen maray, napan ko inikkan iti bugoong kan bagas. Kaya't mo asawan, agsarsarita kayo na dua. Wenan tayo sumot ti imbaga ni Inteng. Ay, kinapudno na. Inmay nakmadla ang kinasarita ni Kapitan. Pasensyaan tayo ka nung dakabadong kan Marituyang. Ay katwan Ay, kunakun kat, ano adda ka sa pulan da, nasingpet da. Ngarud iso asyak. Sa anak la nalastog no adda anak iti kwarta, tanarigatan, maray. Ay nanatoyang. Adaman, wanawan kwartam. Naskan, anasaya at lagta ti ugahin. Tapno na anayas lata, tiingkay panagkakaarugan.
Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa walipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Ayaman ka rin, idin kay panagdangat.